มาสเปนินปะทีนินตุนิสุนพัดไผปิวว่าเกยองดัมสเตลากะฮงานอฮอตกิมูตุคอมเทจิเวนมาสเปนินปะทีนกะทังเวนจุเลนอฮอโยเซยองปะกายยิสุเมนินกะไงลุนสลามกะเห็นบอลเวอาโซอินเชนแมนปานันเซตันบาระปานีเฮอิโฮคุกิวอร์ชิปเซอร์วิสติงายูนิตทาขัดอะฮีอินจุเลชิลงกะฮอติยาpelang kata khadaum chite ni atha ai jen tu chung go hoti ka ho hen ada ho choi le ka ngai lut mon ai pun atha liu liu ni nei je wen chite ni ki khom le ka ti le chairman pa pu hen se kan phone le loi lang cha khop ding chu yan lo ham lang zo khang ge doi lang khat ka ngai tu le go hoti shilong du jong pha hin thum be hi ki phalam thu hi adjust an bol le le tu na chala kham thei pathian program heti ke jinda velin pathian ka thang vai azo in amai nan sei ta in mei thai ho give pa chule abana continue ding ti pa cha hi in ka la chuna manan conduct an bol na chan la na chun mei thai ho program chong ki chai thai mei thai listen pin katile mei thai som thumla ku som liao menปาเตโหปะกงขัดมันสอมลีละขัดก็เสลงอาจะก็ยินจัดสังตำกษัยไอ้บางอาจูกาลจูหิยาจูเทเหติฮีก็ตาสนิก็จีนจูเสียหินไม่ไทยโหฮิก็ฮอลินไม่ไทยตั้มในมดบุงวังก็จีขปุ่นซัปเปอร์เมน่ามูลลุ่มกิเตียวไลน์ซาอะไรเงี้ยดังจงเงินเอาเมนเยจุนไม่ไทยโหก็เกี่ยวข้องนับป้าจูดังให้ปุ่นเกี่ยงอิพิหาอันนับปาก็ถูกจังไงเห็นเมนมาจ้ามูลไอ้บางอ่ะมองนับปูนับปาเกี่ยงตัวนี้ฉันก็ฟีลกับบอกขนาดที่ก็เชียร์โนเมนเนี่ยจนห้อยแหลมขนาดก็ขัดเสียไม่ท้ายเขาขัดก็อาจจะปาสก็ดูอิสระอย่างเลยใครหนุโคที่ก็หินหล่อเมกตีก็ลอยนุ่นล่าสิมน่าจนตั้มปิตาอันนี้ก็ไฮไลท์จ่อหอยไลท์จ่อหอยตีวินเกี่ยงบางหอยก็สารน่าจนลิสิตนะหน่วยจอมจัดพัดจอมจัดลิสิตพัดจอมจัดลิสิตหน่วยเห็นจอมจัดลิสิตเจียมพอดีนะจอมจัดอินสุงวาฮีเก็บปานะมีหอกเก็บปานะเทดิ้งปาฮีจะก็ได้สายอินตัวนี้เห็นกลุ่มสองฮีอาเกะขัดสีแต่งอีทุกปีหอกสองฮีก็เวียดนามเลยเห็นลำกายเขานั่นทัดได้นะลำกายเขานั่นทัดได้ standing firm in one spirit and with one mind standing firm striving together เกี่ยวกับจุดขันสาละ standing firm และ striving together เอาเก็บปันนาปาสอบุลโจจะเห็นนั่นนู่นนักขณะจุดคริสต์เก็บปานนัทุบปาตุกิตุอุปโภคนะสิ่งที่เลยจิตเตนี่เด่นจิตเตนี่หาบอลต้องเลวอินุนี่ขณะจุดอักิตุลวายเลยฮิดีลุดินกมุนเอาให้เจียงเลย words ขณะอุ้มให้จุนอินุนี่ขณะคริสต์เก็บปานนัทุบปาตุกิตุนั่นดึงกันอันนั้นมาจ้าปูนไบเบิลเหตุไปเชื่อดูมาเว้น CKWS นี่จะอันหลังไปตรงที่พูดตะเนี่ยอันหลังให้จินตัวนี้จิตตบเกี่ยวกับอินิเชียทีฟกันโนเมนกุมคิมวลายแต่ยังแหละย่ออินหลังอาหุบจุ่มจมห้องยังกุมทุบเปียนี่เป็นนะที่ชอบเฮ็ดทั่วเดียวให้นี่จังแหละ for general information นี่คนเฮ็ดบานว่าอีกเฮ็ดเวดีว่าก็ได้จุเกสิสิหุบุงเห็นทุกมาทุบปีเวกุมทุบปีเวเนหมายาบุงนี่จ้างสมศิกินะนะ let us reveal that we may not longer suffer derision วัดสิได้ยุมโลนะดีเวนฮงวินเยรูซาเล็มบางหัวคุลปิจุสภาวเตติสุปิโฮเกสิสิฮอนทุกมาชีปิวเฮเกบิสิเตไอหอยก็เซน First John chapter 3 verse 18นะเห็น love in deed and faith and truth นะทีนัตโตอะไรทุกแต่ง่ายรู้นะทีนัตโตทุกแต่ง่ายรู้ดิ่งทุกปีขัดเองแกบีซีเตนัดจีพีย่อ ECCI ECN ก็จีพีไว้แหละแต่ฟิสิบุงกุบจังสมทัดนะเห็น put on the whole armor of God นะปะเทียนกาลวันจังเสียจุกวันนั่นทีนECAหัวห้อยหลายอย่างอย่างแหละปะเทียนกาลวันนักวันดิ่งดานเห็นเขาบุญก็จีวันดูป้าจูหูบุงตะคนเนี่ยเดียวเห็นย่อปะเทียนกาลวันดูสิจีอันนั้นสักยี่ลังมาเห็นนะอมพอทุดีนะอมพอเดี๋ยวจูต่อไปว่าเราจะเสียปุ่งกันที EBC อินกุเตโฮไปแต่เป่าโทให้ไหนแหละ
Matthew bung som ni le ge chang som na ku na tu kum thupin anei win Chris nung zui bolon Jesus Christa nung zui sejui siemu win na pai te pawin iti chun amen amana chong thu baptist so hai nai le Joshua 24:14 nai ale de lan ke pakai gimun nurut ta le di ta in janon pakai ginding pakai janding ti pa chu chong thu baptist so na chi pi ki do hi AG te a hi wai ka san AG Assembly of God hona manu he Mark chapter 4 verse 35 nahin let us go across to the other side agal lang kai hoi ta ti yo hi KWS yang gal ke kai lo hin na AG te agal kai de ti tui gal la pakai yiso chun di la om pet agal lang a kai agal lang a chu gen the ha sa anadam lu su dam du mai hilang mai lo kulang na sa lang ti ma chu yo KWS silonga comfort zone ayum pa we have to come out of a comfort zone tin ga laute thado bapti sona bolu hele Matthew bung som ni chang sagi na hikinen kaleng pi le yakun ti hoi kit tho hena mi hen tho bung en achi pi ding al hena hi je chun ga ve tin nagaland na Hoki Baptist Association of Nile ex bung ni chang 42 to 47 na hin ep bol kidom lung khat na pathin hu khom ding pathin hu khom na lung khadi ding pa hi bol kidwin in ko te ho simte lang ho NTBC ho ko nile Colosia bung thum chang som na thum na ngaidam na forgiveness anei kidwin abana EBCCF ho hi nile Matthew bung thum chang git na anei win chu piam te bear fruit in keeping with repentance God ording tia hin Khuga Sadar Presbytery in Kutia Wai Phion ani u chele 1 Timothy bungup changup na lunglai sela pathin ngai sa chu phat chum na ta chu hetin tu kuma dingin ma individual Bible chang ikila so ke diu ine so ke diu ka ta sanin ep pham ma chu no in just remind ke bol wel lang ke ya tu kuma ka Bible chang la chu 2026 sa chu Matthew bunga chang get na he milung the ho anun no ma he ve ijena matile pathi na mu ding hi ti chu ke tu kum ka Bible chang he che chu kum tu kum 2026 sa dinga obung chom ho le ai lo wai le e ho mi malin i Bible chang in he ho chu al khat ga ki gel ga vel vet ki ruitin tu ni ai chlai ya KW sakong kho bi kum gup tabang ka pension jwa hi retirement kai nung ai Veini ve thum ko ngo chola kuki in PIPP gale tolja mei chang EPP ho kise ya hin tu chunga he mei chang jong taloding EPP yong taloding pathin thu se dinga ka huna first time as in chairman pa ko ma ka sein 21 ka Bible chang in elat banga chok mei thai ho hi reach out ha ngai di pa he ji chun first time adanga ka khop ne pon ka thu pi jo first time as chun mei thai ho tai kan gel ko he ti pa cho velin ka sei no min ye chun tunin mei thai ho jong nawang phawe silong tung ta banga na mu hi ha san na hospital ang ta na puilu diu ai lo emergency casualty EPP yong la builo hi hinglip langa mei thai ho chi ki lo ding min anek len da ka lam kaung thu ka bui the ye chun mei thai hi jong lewen silong tung ta ba im thei pa privilege dan wi tunin pathin phat na pa hi igel do diwin kan til khulun ki Nagaland na December chun KCC hon mei thai ke mo bolwin kyong speaker khanin pu win ningkum jong chun KBA ho kom ka bolwin KBA ho kom ka bolo chun KCC nu te ho som ni ta hong zawin ala KCC nu te alam kai nu ta chun ka kinelen he o mei thai ta ni ko wi nei nu si we mei thai ki ti ka za nom pu we KCC hon mei thai ki ti mo ka man lu he kyong si di ka he pon KCC hon mei thai hi next se buwa mei thai ni khona manwa mei thai ka ti next se phat ul bo pathina hal na ki pa ne ni tu chama sang si ni the pun ta na ki gel phat ngai ye ai le mei thai ka hi nom poi na ti wala mei thai zanom lo ho chu ti lun ki min Bible ni le pin khat mi limu ma hin khat om lo hin ani ama bon i ho tinga Bible translate ti wa man mei thai man le ama yo chun lang bi tiam khana na le the lo hom na ka le na chu lang bi ti chu lang bi chu define in bowling chu na sakki di chu kati chu mi ni ki chena akibo khana lang bi ta chu na tu lai di da ka se chu la
nunga akul thimin langa ho 40 hin nai di ho service bol ho chen koi madan talo chu mi cha khalani ki wa na ni cho ko langbi chu na single parent ti taw te ka te ya chu mei thai ke ti chu biblical mei thai chu khat vijine aji thi jinung nei kil lo ji chu ka ti le ha sa sawe ni thum ko ki bolo le ki chai ni chun a thipunga pana mei thai khat amel jong hoyin akum som thum le li ho be hin te amin wang ka hai tai la pa ki ong phat chong phat ka ni no me to okay ka til ang dingin tu chung mei thai ke ma chi dinga i siu chung kalung hang e ki ong chapa hat ka ni service ong ka bol ha chu na ka le na khu mei thai ong la service bol la nom lu sa ne yong la nom lo na mon mei thai khu Timothy thor hat bung nga na khu mei thai chu kum song buk chu hi ding na i ma chai thei to lo hoi put mei thai chu chapa yong mei thai hin ya ki si chun an se na chun tu chung mei thai ke ma china ti chun kalung hang mong hin ai wangin ka hungin nangin mei thai Bible Genesis apa Revelation changa mei thai is mei thai munija na umam chula mei thai pathin ni itabanga ngai lu na chula mei thai ho taw ne pathin asan pa na sia la tun wang ki pa tan mei thai ka hi ka exebin ka kinung le tin pathin ka thang wa na ye chun Bible pa hi isimu ngai Bible thu lo wa chu i ho lai tu lai in lang ho chu ka sei nom tapun pathin thu yang ki sei da lang ngila kanuk ma mai tan ai wangin pai thi puin khatve 31st May chun in ko te ho vai pheo la ka ki khomin sai puma kidang ka sa khat ho bu ya ham ka chut na hin mo chu mei thai som thum le ya ham mun pagong to som li ham khat som li thing pu be cha chun ko to kho mu win ai la sai pum mi vai phe hola jong sai pum ding si phai ki to pathin thu lut masat na Bible ngai lu la ngai lu mi hi hi chiwa chun Bible sun chai na handwritten Bible mi som na se yum cho obum khana adanga atam da pen ko he abon chake wa nunga gol hangi nunga ni le and gol hang ni le nunga som na ngai cho nunga ni chu ajine hon tan abon chake win ka ki hopi tim se ne ko win tu na hi pulim puin ibola 50 years nong long ti hung lang ma jong nu ma sa lo ko lo ka sa lo ding an ai cho jong ni opi lo mai thewin hung lang KWS kum somai mo chu KWS la mi jat Bible be so ma sim cham ti first question ni la khat cha nom lo ti ti ka lu ha ka ti ka hung lo hai tai om dan pa chu ka ti na Bible sim kho sa ding dan pa we tu nin ke ma in kho jong ka he Hebrew bung li chang som le ni na epesem pathin thu chu thing a hin thil bol thi a hin na him tu chem jam sang a him zo he ti chu chi ba na chu khil le gu ho ki su to na jong sun pai na chu ba na ilung gel pai he ti chu the word of God is living active and living sharper than double edged sword na two edged sword hi chi chu hin dan chu faro lung tim so ma ta chu Mosi aro na jo cha pathin thu na zo a chu ai lo la 2 Timothy bung thum chang sob lugum na chi ba la pathin thu chu the scripture is inspired by God breathed pathin hai khum hi in chu ki phon na ki hil na ki pui jang na chon phat ki sin sa na phata he ti imu ki do chu na ai lo ala Psalm 119 verse 105 chi ni pisam the thu hi ke nga thau me en kalam pi dinga wa ai ti ai lo ale Isaiah 55 verse 11 chi piam ta thu ka kama ko na pot do hi thil bol thi ai lo thil ka sei ka ngai tu bol lo wa hong kinung le it will not return empty ti na a thu ya khat ya pot do ale hen thil bol the ti pa imove ai lo Jeremiah bung son ni le thum nanga khoi ka nai le ka thu hi my word is like a fire na and like a hammer that breaks rocks ka thu hi mei tabang hin cho le se cha tabanga song khen ki he ti mei tabanga hele mei chu phal bilai le tab isai ko luma chula na nom ki sa chula ai lo ai la mei chu ako khoi ka so khani ka la ki peng za ki jeng chula na ai lo se cha ha dong chun song a khet khana khet chi jeng thein chi tabanga chu tu na i ho ku ki te ho din ku ki lang hi amin jong hi pha nu be se ta lo tu la i ho cha te i ho mi te ho hi mi to sa to kilo lu te ho ilung thimu so banga ta hi adang ina khet ke de ka he pu pathen thu ti lon wang a khet ke lo de ti ka sei no me ye chun Bible sim na lo jong e tu ne review ke bol la ka no me
ka di chu theologian tam pita ine ni choi to khom halang bible i ti le di hom ti ho yang he ki review la kanu mai ta ka gol pa jel tu me antin patheni masalang chun ka gol pa hat bethania oja kana pon bom pium reverend hausaleden jo pawin bible le che chu tbs Trinitarian Bible Society London apat na le in ka ga chiwin hi chewa a ho le no chun jo ho hin Bible version nga ni we ta Catholic nga ni abana Bible Society ani to London na to nga hin ya chumi hin Bible hi le dan chom version chom English ajong English Standard Version I mean New International Version I mean NASB na I mean abana tampita o me chu ya chu i hon Bible ni pa hi to amilimum lo pa he atam zon ide idano he kisip cha khia jengo amilimum fe kasima la ha wan ngam kai lo di to wa chingai to ai lo wa la tha do hon khat an sim to jang he ku ki chapa ken tha do wa ka sim ta le tap loi lung ye li ne cho hi cho tabang ideology ho hi tu na he pathin mena katip ne bon ai pai di he ken tu na kan choi pa he che Bible bu thiang len pa he tha do ho le a hi a hoi na ta me a hoi ye ka de ye te ka pi bang Bible i ho a amilimum lo pa chu vele han Genesis bung ko chang som ni le ko na a chai na hom Noah hi kum zakko la kum so me ti chu vele o chun Bible milimum lo pa chu Genesis bung ko last verse chu vele chu Noah hi kum zakko la kum so me ta Noah chu kum zakko la kum so me lo chu Noah chu kum zakko la kum so nga chu tu ni kin li ta chu la kin chu simlang Noah chu kum zakko la kum som nga he ka te nangin zakko la so me te somli a difference of 40 years chana ya hi a Bible hi revised atikinum ai la re-edited atikinum ke bision a cover sa diwan bolwa zatli man chu zagye nan jo la asunga la ki hello re-edited revised kitina a wise mo lo chu ka te kalung dong hai chu to lo chu ke Bible le ho he ka simi chu ke ka simi chu ka ve chu ka jui chit chu ka ve na la hin a le ho no tung no ta le tha tam pi senga taw no pu ma le ho ne ve ta ai wanga revision pa correction pa ho a vel that pa hi ila asam ti hin ka sei no ai lo ai le prowa bung sagi chang sagi na hom vele han a friend love at all times a brother is born for adversity igol ipai chon apart sa ilung sid de hi so piwang chu kido pi mo de pi nga ti chu Bible minimum pa ang lo pa vele ai wanga chla ya he thau do Bible la he EPSM chu ai di wa ke chu he a chu adi lo ho jong he vet ngai chu 17 na hin loi le gol chun pha do sin ngai lun so pi wang chu gan the ni khwa ding a pi nga he ti chu a brother is born for adversity pen ho enemy tabai la khaw he wai phia jong jowa jong lucia jong mara jong isimaile so pi chu gan the ni khwa ding he ti yo Bible wang chun so pi chu ke do pi ding mo pi nga ta u cha ni hong kin ai le Bible di chat ta ho ta na ki pe ngai chu ti lo chu ai lo tu la jong Bible he ka sei se le min ai lo na se ai lo Bible la bu ka be se tu la ya mi a thi ai le ang ding do atam join akum ja ram ta kum som ge da le Bible la ki se sang a ho kal ta khom pha ja chu ti mo se an lob lo chu Bible li va diu ngai chu Bible in me min kum ja ram Genesis bungu chang thum na ho di pisam mi ta sa ki sim le ya ki sim chu ka lagaw hi tun so na cheng dan lo de ye chun mi hem kum jakhal la som ni wa lo de pathi na se chu ai le sam som ku na man of God mosi to mosin la khat mai bo to sam som ku ne cho in simin fel ka pu ka pau khanga pan na mol ho masanga pan na ngai na an ti hung hai ta cho ai la chang som langa khum kai lu kho yo kum som sagi be ba hi adam te ta kum som ge kai he chong chu to gim gan the na dim set atila mosin cha se chu mosi se to pathin se chu ho yo hi tu na hai adi ala do mosin na se wa nga Deuteronomy bung som thumla gupna chang gupna khui bana la mo si yong chu kum som sagi som get ka hinge we te pa chu athia kum jakhala kum som ya thi chu na ai la sei pa chu kum som sagi chun thila di den
asei pa kum som sagi som get bep ka hi ti pa chu kum jakhal le som nia thi le pathian te pa chu di lu dam tu nai hon mi khada thia le bible dung ju ya akum tam ta ko ti ho po wi sevin ai lo wa yong la mi khada thia le ka ha si kha chu tu ne jong chi silonga ka sei no phat chu mi khat ong thia le hen Facebook dung social media man da in a sat to chi ho za le na phe ita like and bol mi thia like ki bol no phanam ka na khat na ani na athi thi lagang chala ki chu cho RIP na RIP rest in peace ban ngam lu du ke le rest in peace ki ba me di la ki sai le la rest in peace ki tela ki to ilu hel de na second thought niya comment ho ipyo bol ngai ding ka sai yesun tu nin silong au mi ho hi le ka thiam man government na tong ne bin thing lang langa ho se ngai lu ho hi pu se ngai hi je win i bible sim da ho hi phatia ibat deu ka du me yesun bible hi kin jong ka simin pathian lung sinen ve jakhat wal chu ka sim tai jakhat ka sim wanga chu ka he di lo pina pathui ngin tin ke ta sa mim chun ka sima la ka hai le chu la me thiu pung li chang li lu pung li chang li na chun mi chang la ji ngai pu pathian kam sunga ku na pot thu changa bu chu nge he ti chu la na ala paka yesu nge la chu le sira le la ya a che na sa bible ki choi de lo pi chu ai wanga paka yesu bible a her ho hi bana la Isaiah Psalm ki to ta na amahin ano Deuteronomy ki to he amahin quote ha bol chu ta bang satan to mi som li an ngola gilkel lai ta mihim pathin cha panel su ngo chu changla su san ki tala yo wan chu ki zaman hi ve ta na oi changla ki dam puri jong ki simin tin para tha yong ai lo le na nan jong ki sim tu ve to ai ba ma ki ngai tu chu la hina su le gilkel pe na chu ne chu number 1 priority chu ai ba pa ka yesu it is written na bible choi lu ya chu ke ti na ki su ne mihim changla ji nga hing lo de pathian kam su so po de ti chu Matthew bung li chang li le Luke bung li chang li chu paka yesu ya ko na la dong pathian thu bible ma chu la Deuteronomy bung gu chang thum na Deuteronomy bung get chang thum na chu ko de chu la ta chu withi la ki sun na hiti na heti ho hi umai chu ala tu na I hon bible isimo hi ba na le hen ki ne la ding ho po na alo li pi ha po wa hi kisim kha de in nai ne nam tu na bible isung wa ku na he ipisu chon sit he nam pathian cha pa hi he nawam pathin hi ne he nawam hin kho thin chu ipi he nam ma yo se hi bible om he bible la isim wa le so kai le sit kisim masang ong kisim jo hudung adi bo na om chu ke ta san pau na ke ma ta san pau tu na kilong chu kiling hai chu second Timothy bung thum chang git na khu khabe last Sunday chun ka yang wa message ka pi Jens le Jamres tabanga thuta dowati cho cho Paulin Timothy ko ma suna khu ipija sunam end time yo tu khanga khang nu nunga khang ki sai ko na mi moi chat ve diu sei ngai lo diu ta san na ino du mai bol diu pa amu ji asi chu na tu na ta san na ki chip na ne ya nop se ya pe yong chum da lo chu koi tamam khat chun bible hin pathian thu kim poi kya lekha suna ki ho lekha su hin akim seliti da lo chu ke wang chun biblical hai poi kanop lo je ai lo la kom khat chun ku ki te hi Israel te sanga pathianin ingai lu zo ve Deuteronomy bungli changkum na kho le se chungpom pia zat na tam jiu jong lo na chon phat jiu jong lo alom pen na hi wang wa na chen piu te ho chon sit be se na ho hi ka dil hen ne tin Israel te Juda te kilan kidil hen wala hi abana hi ku ki ho ing chan di ka ta san be lo hi cho yo i se na ai lo ale December tarik nga Christmas e ti so December tarik nga Christmas e Bible ve jahat ka sim do lo koi ta na sim do a helai chu he ti la tu ni hen ke ka de chu theng ta ka se he cho ta bang ta san le mo ai lo wa le thil dang dong hi ki pui kon sa di wa chu KWS silong wa chu ka phal bu ne thik ta he nge no mai chapang khoi lo pyo wa chu no problem excuse bol te ai wa ai ho ta san ki put that mature Christian wa ding a wa chu koi mani pui koi di om pon
thil pai to diu asei sanga to hi ya jo diu ti tunin supite ho katil khono ma jeng ben ye chun kingai to ten pha ri talo hin in langa ni sia thu so khola ivena la apha khat cham lo I ho danga a hoi mo dan chula iza yong la ilai ne jing ima abol jim lo hin pathin thu ti lo wa hi adagi ho ding ima ampui ti sei no mo ke ma chung ya la jong pathin thu ni chan ya na tom ti pa he hal chat ka sei no men 2014 in ka sei jing in Mumbai ka posting line jing kal khat morning walk ka china hin eta ka chi jing la hen I pia kalunga hong kelang ka chu pathin ni hu piam wang ka he puin kum sia Bible na sima kum som na gup 2015 chandan simpa he you become complacent na nom na sain Bible he darin de kengai tun chu hi lo ding he nangin Bible ha sima na simbe ding he ni chun nangin nom satan om pa he nom salowa na ki ham bol ding he na ti khaden e kyo pin you have to come out of your comfort zone why don't you come out of your comfort zone ti tamang khaden kyo pin ye chun ken jong Bible he kadama la pathin dei som nga simme khatin koi message tam pi ka than ka gol pa jel hung de he mumai the the reverend khai ja kham ho I prayer partner jan pa chu ka that ne la pastor khat hin jalai evangelist hin min wang ka sei no pun tu pastor tan no silong hon jan da ko le kilo hin podi pi nang mi boi na hin abuy busy life mong na hin nang in Bible we som nga simme na ti chu nakitip no sidi lo tan na bol khela lung set tan chiwang chu na decision chu reverse ball in ati ka ngai to la ama chun chi cha khat chun se la yang cha sim jo di na ki sim ta lo mai then cha chun na saten I pya tha ha de pi sim jo lo ti nga min nga ta na ti la sim te ngai tin 2015 chun kong ke panen ye da nga chu kum khana khat ka sim ka lung thai sel hen 2015 chun ve thum kan sim chain 16 in ve nga 17 in ve go 18 chun kidang ten kum khanin ve som thum kan sim chain na te chun 18 19 tin kan sim 20 ka pension kum chun ve som ma ka sim chain abanin 50 apat chun 100 target de 100 ka target kinin pathen lok sinen ning kum chun 25 feb chun ka sim chai kinin 25 fiba ve khat ka sim chai another 50 ve som ma ka kitip pin hai ye chun hon taw na nin gel do du ko no men pathen thu pa hi ni sia sim ngai tu jing kal chu world cup event wa hian atam zo jong imut su mai the silong nei jai mun lo ding ko ti lang khai la ke tho lu de hi world cup la ka vet nom pen chu Argentina hi chura chan pura Argentina fan atun flag len ta hana simu chu ni khan chu huin amut se ti men ko telakin ka sim ne ka telaki chi man talo uniform na saw loi chom loi ka tu pa to ka kila hon le mi yo sen chi te ni pu cha AI tiket AI ngo khe he ha originally cho ai wanga artificial intelligence ti pu chu la ya cho form a kim do tu jin kala cho cha ka chan u cho chun ka pa a ki pan te ti ho ta mata ka kha ta chu ai la Messi ke che bel lo ding chola chapa ho ke hello ni khana jong Argentina ka pan pi the best is yet to come katila chapa mi yo sing nui sa do hey ha gol ni an la lo jong ho ke ta kalum ta do I ka ti do katila I yaman lo le ang an jo na na win am ve jo se chola referee pa adi po ya tin ke chola Argentina ka pan pi di se la ka bu ke mi to soi tam ke hoi lai cho adi mo ki ti ke na ita chu umen ai ma tu ji kala ka sei nom pen chu a world cup fever ai pon Bible sim to chu punggu ma ki pan chola punggu ma Bible ka sim chu ala tu ji kala chu second chronicles bung som le nga pa sim dina so om thum la gu chu 20 chapters ka sim ngai 20 chapters chu kum pung ni ki to chat punggu ma pa pung get match ki chai chat na ka sim ta langa yong chu avet o ki khan mo sa tai ba ilung lut be tro ki bol na chu na ki sim ai chu asim ka chalu an Argentina kha an khume tela itha nom de na pungget chan ka sim le ipya extra time dita suna extra time kha dan khumol la extra time pa chu pathin ki da koi chu langa 90 minutes ki ba yong mi draw chu phachup lo na bai bang nom ta ki sim chai cha chu ai yong la zo lo le tai ka le min zo ta suna ta yong fai la lung ka chin na lai dong khan ala tu chung world cup ma hi ai yam hai lom che pon pleasure dok sin Yesu min na Bible ngan na ti lo ala lo mi taw ta chu la ground na witnessing pa chu thupi ka sa chu
lo Messi yang chi hon yo lang ke sel kaw si ho do ho ti dia min hoi lai lama chu Jesus lim yang cross lim anom tho chu nei pi pham bol chu la tu chung wal ka mi ka na len na sa ka sa thu e ka Bible sim to yang ki tu ka sa chu no ni tin ma wang ka na ke chu hoi lai lai ma ka ba chu pa ka Yesu hello pathin thu Bible na chu chu min wal ka ma yom dei se chu even slin pe na bon Jesus Christa pathin lo pi na Bible adop sangala tu na nang leken Bible isim lupa ni sia enai ni lupa he apai mo na ye chun ni sia Bible kan sim na pa he 2000 kan palle 25 years ta kan complete ta kasim lo na wang ni li ta bang awin na dam moji ipiji hi covid na thidinga ka ma chu Bible kan ki chai lo chu lo hospital Bible na simal tam de ki ti chu la 21 na chu kan ko te Bible kala asa de kalung thima hi flashing chu Matthew bung som la ko chang a Matthew bung som ko chang a ti khan gi ngai chu ala covid a tam mo chu ul sani chu e tha be ilung vai chu na ai wang ai chi pa chu ta hi ging ging je Matthew bung som la bung ko chang ala chu pe ta de o la ki hello ala Bible an chai wa chu chom hat ka ga ve nai len ki chen na thu ana amani chu tipum ni chu tipum khani ding he ti la min ki chen ya se posal pal no mein chu mi ni talo mi khani ding he ti am chu kalung do ko vina ha ki thi ding a kyu mai chi wa Bible chang ki pe chu ka ti la adat mo tho chu la ai wa chi ke le ken phai ta ka akila a ki thi la hen pa ka Yesu min mo di ne he te pa ka Yesu to ki cheng ding dan ka te ka kila ka te adi lo wang ka ta ai le Bible ka sim le chom kha jo la kala la ka thu ji ta chu ala bul ti la chu doctor ha jo min ki hu chu la na nurse song ki hu chu la na koi man min ga la pa ai ba chu la ai le room khana hi mi thu mi so chu fit yiret ki ka ta langa khadum ke wa kom thu ka pen su ke o chu i pi ki se chu ke lo ai le khat pai apo do ta chu boi ta mi ni ko mon le na peng yang sami so hat sister hong i pem te la hai thelo ya chu abola ale na ni ta sa tu pio ale ni la langa he mai po do le ma lo he ICU am le thida nai te ai wa nga ai chu wa Bible kon shi pana chu in mu le nurse le doctor ho chu na nurse ho chu koi chu me yong me hong ni chu lai ba koi man tham ngam ta lo na ya chu uncle in ti wa Bible ja chu na sa ta in jan chu ka vet le Bible in hoi lai mon thi na mon hoi lai mon le na thil pol the hin pa hi ka se no me kaloi nu thinin rom bung sol bung li chang get ka simin thi jong le hin jong le han pathin cha hi ve ti pa ka simin ka hot ka ngawin ka cha tem khat chai ka lo di he ka ta we ai le ai chi thi jo hen ni sa Bible sim ngai ti ai chu kaloi nu thina chu Bible sim lo the cha ma sim te ngai ka tin azana chu job ka sim cha hin jing kal le sam ki sim la nom domin te ka tin ai wangin sam chu ka simin pung thuma thi hin Psalm 1 2 3 4 chen ka simin ke chu ni yong khala ni na hong tan Bible sim chu iloi nu thinin ni sa ka Bible sim ne to bung som ni ki sim la mi to ki mu tu ta hi lai thei lo de ye chun ka simin ai la Psalm khatna verse 2 la 3 na chi pa ka sima chu kaloi nu thi wa chu nom ka sa chu kaloi thi ma ka ki pa ji Ephesians mi te le blessed is the man who meditates upon the word of God day and night na asuna jana parsa pathin thu gel ju ho chu anun no me tin ka ji thi ne Bible ka sim chu minun nom ni wa pha ke ti chu ka sei no me kanu thi nen Bible chang ka simin ka Bible chang sim chu sam som thum chang ana hin ka na jan khat kali lo di ke pa na ni khu so de tin ka pa thi ni en gohatia pat infal chan len na ka lengin len na chung jikal Bible simal lu kai chon ka simin proverb bung som la gu som la sigi som ko som ni bung a he len na chung ka simin proverb bung som la gu chang som thum la khatna proverb som la sagi chang gu na proverb som ni ko chang thum chu de hu pi kanu thien ka pa thien ka ji thien pathian Bible chang ai pen chele kap jong ka kap pu aji chom ho kichi ta a china di mun ka he jin pathian ka thang wai na ji thi ni ham na nu thi ni ham na pa thi ne phanen na gol pa phanen ten e bai gol pa no mo sai o tin we ta
asel ki chai jeng ai bible bu chun lungmon na ke pa na au me ti tu ni jong ka seinom tin ye chun ei main khwa jong he bible hi ni ngai sim mai mai lo ding ni ngai chu chu hin na pu dong hai he che ken jong ka zo lal pen khan hen ka sim na ye ai bangin ke ma hin da hin bible ka sim hoi ka pu do jo pon kal hasamin ye chun tu ni su pite ho asim ma jong isimu ngai na sim te te ngai ti ka seinom tu ni July tarik som le tan tu chan ge ya tu kuma bible hin sim jo yat da im wam khot ga adop the di ham atam wang tam pon khalaniyo me ke paum ka se 23 me lai bu chen bible khat sam talo ala chorchan pura relief kem na sama ma jeng pu lel mona gospel singer pa to hin Gideon's life member ka yechun Gideon's then Bible sang thum tam copy ka de win ne ho hop ding in sang la janga kal honen kem jo se ka chionen aman la san che phan chuket pathin tu chom cha cha ka sen ko ho mu he chewa kem ija na khat ka chi na wa sang khat ka hop na wa ka question chu January February March April sali aita phai sunga anu la I khosung ba imu be sali sunga chu Bible ta sim chai mom ketla poi mo khat dom mum talo khat na ani na phaya pa na hong jam do alo na khu nei ne ke ha la na hong jam ma chu bible nan jam piam poi ma chan bible hin jam pi lo na ale to a hi bible lo phana chu na sim nu minam asim te te ki pi chu pi nu nga sim sim lu wa chu ka he poi go hote kaung kinin ka sei ngai ka sei kinin ke da lo sa phaya pana hung zami sang som thum som li tivin ka bible hi chi kan ki choi ti khat pen event salawang panu ba hin christian ki ya ke wang chu phaya umila di pe hok ke wang umilang ka sana ham kadang ka ham chu thu chu ba hin ka bible wang chu ngala gu la khat be wang chu kalung kho kon pia kan lai do pi de na chu bo chu kai dinga hin adang wang ka gel kho pu ye ka ti le ke dang tan pastor thanglen ke bi sian ha pa howi nong ke sia ka ro an se si chun kalau nu ko masana dang kai bangai pu cha te li to bible si si ka tin ke to ka cha te si si to bible ka ke pu do tin airport langa taw na ka ga nei pe ni versen pathin ka thang we abanin paujali le choi nun ke ni yang ka school ong kya la chun ka cha te ni posal nin ke ni to bible li pathin ka thang wa ke zomi vila ka tunu ruby khong sayomin kang pu pe ka chra pu chi bible le ong nang vet mong mong dia ka choi het ep ti ong ka zomi vila ka jam do chun bible ka ta ka budi pi tan ki mo to la bible na choi do nam ti ta kanung cha ka ke la hetin ke ji a choi do la ke pa om thu thu chun na ala tu chung chung wajinga chok thu bap ti sa thu ko se le phaya lu pi kharen ke no chi ka ki choi do ti ala mi 40000 la nga la gu mai mai chu bui thu chu na hello ham bible chi nei wa sim lo pi chu bible chi nei wa hin pi lo pi chu pai mo ka sai chu ata yon thagup chi ta bible khabi kisim chai na lo ecl ke bco ko ma thu ka se na he tu kum resolution he ho bong general assembly na tiwa ma hen jinjong next sunday la na nei di hen go tia tu na nei le kilo hen ko jaw the pon kum khat be hi bible sim the se bible sim chai lo dan po ko ding ti I se wa pha ham ka ti la chu che lam to mi hoin kai thasin ka koi ma kai pon ta ti ke wang chu lu ka sa lo he ala ni khat chun khu khat a hin 50 years ka man di wa hin EPP ativin po the thu wen 50 years man di la golden jubilee a hin bible sim chai ja nu mam be som nga ka til chawang chu ha in tum lo pun ta tin om lo le jubilee chu sa da ye tong jubilee ki to bible be se na iman ding le bible to ki to man ngai khu ti lo le hoi lam phada ke la to a su ngamat mo phua da pi mo khan khan chu thi lu de tin ka se ngai he su pi te ho tu ni na yon na kyong ka hin na he bible to ki to ai hin lu wai le in khu mo ai din ka ta se tu yin kala ka bible world cup ka mis thima bible ka sim pe na ka lu thima ho ke lang cha dang la cho hu hing na tun so rin kem lo wan ga ma lu de ho chu ki cho na pa ka yisun thi sana cho do man tam ta ki cho do hilanga me di la chi do chu free a che po me di la chi do chen aki cho wa de nga yo si to cho wa a chai na pe na leng lu de wan gam lo hi
free ki mo hello mail jong free ki mo hello e man ki ti bol na ti chu kalung thi ba ki li jing lai chun example kadung ki pi chu lam kalanga to lam PCMA som hadi pio ta lo la ai drug ati ho anu ang pe na anu la pan drug ati da pe do lo pi chu na hoi lam khana gul pa ko ban ki cho an ki bol ben bol kal kala a china drug ati ya mi jong za ta lo anu pa za ta lo hu jing ai tu na jong he pathin tu ai na bang ai siwa Bible hin pilo alen a china len kum songa Christian ka golden jubilee adu da kamang kitang len ai bol do yo si he me di la len dut pi di na khan ko mon ye sun tu ni hin ching the ma in khomong we ta ti ka sei no min a china ding in Bible thu hi panga thu gi la hi thu ha dai hin to chamjam sanga hi mai zo pa hi tu ni hin thi ni man nia jong he angai in kaloi nu thinin ka seitan ka nu thinin ka pa thinin Bible chang ni ho pi in kalunga mo ma jengin isa ta ma thilung mon na chu so pi na gen tu na ne na alo tu ni na mi nu na he jingla na ji pa he chom kha ji te ong thi sa ngai chu jingla na ji pa thile na ji pa lu chu ngai pi na sei da a Bible chang de he nam ala ti han de he nam alo le nunga ho cha te ho jingla na pa ham na nu ham thile chan u ta pen mi pa nei na chu na ho li ma li pi na sei dam tu lai di da he ki buida no ki hial ta ma sanga chu mi u pa na sa ta ha ji no na sa cha te ki la jeng na so ki do yong le ep piang lo mi ta chu wa hi na ji no Bible chang a pin tha na ho ne he ni nam ai lo vai le model du la ne hi ki ngai tu ngai ye dai lo tu lai mi thi ai le ka sei jin ke bi sho kon pu di pi dress ko ni ti pe mi a thi le koi ma cha nong sei lo e bon che ke wa avom ki ki vom Bible la ki mulo pastor pan la sei ibola avom ki vom no ho jong tu na ka do yo sei pi lo cho ibola mi thi ni la avom ma ki ola ila sit pi vom ama chu me ni la sei la avom mi ki vom do ko ka sapon wan gam kai ding ai ala akang in ki vom la ka no so kaloi nu thi ne hi in lang ka fo na ka cha te si si yong ka bon che ke akang a ki vom chu ka akang a ki vom nek ta yo ka kyo na lai chu min se la ji nu thi na nek ta yo cha pa wa ka ji jang pon ta ti mai thi ka loi nu thi ne pa thi lu si ne kum som da si lang au ding te I thi ni wa jong hi I thi na we jo pa thi thu sing ngai chu me ho pom chang ke wa me di la 100% ji ding he ro khola Christian ti lo min khu chor bon sora da bol bo kang na ki wa Good Friday ni le kal mera kham tang on le sang khol bom chin choi do bo ki ti na Good Friday ki ta bom ma ki bon Good Friday ni khol akangin ki kewan la kilo Easter Sunday ni la kon la koi man se ki la akangan na kewan kilo koi mahil le lai ni me ino me nga chon ta bo e ni chon tu ni hen ho lam ka ho yong ka se ji cho na tu lai de da ku ki men ho ka ha se li munum tlo pon ki ho ho be ta size neu tlo na a size chu lin sa la man tam sa mi thi ho yong khu di tla kung lin thi mala ki khu the tlo cho na khe ma pi ngai ai lo ai la mi sil pe ma sangai neu la inu ten sai pi khu khon pi chu sil le lum tho cho mi ni ki sil de cho na tu la ya hi ada ye chu cha ga bal muffler ta bai chon da no hi di the ta lo je cho biblical living dinga chom tu na hi ke ngai tu ngai ai lo ala mi thi na ka chi cho ke wa cho tam lo he sang kol kang ka kya na jong am ai wanga ka ve na le hin thu sim chom cha te wa chom a thu sim chom cha a ti yu cho na chom lo cho bang pe ni ho ten ka vet wang ve ya a pin thana Bible chang ala de hlanam la ling set ka sa chu e cho chom lo wai la pha chu ka sa be lo chu na thi ni a ding na Bible chang na mi piu mam kya chu ka Bible chang chu John bung thum chang som lu na kala de hlan jong mai chu ka cha te ne het chu het ngai chu ala John bung thum chang som lu na he chu ai se bang chu e Bible lu chi ve na la minimum lu pa chu pathin in de bang ai wan noi ngai lu nen ko hi jong lam ma ta san chu mang thei lo he la tun so hin kim lo nei thei na ding in acha pa chang ha chu pitai ati chu I have English hui va ken ala for God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believes in him shall not perish but have eternal life ati chu a khu ti la chun hi chawa tha do wa hi le di ka sa chu pathin ni bangai wan nu ngai lu da hin hi chun acha pa chang khat a pitai acha pa ta san chan chu tun so hin kim lo anei tai na have eternal life ati chu English a khu ale ho hin anei the na ting na ti la cha jong he hu hin na jong he anei the na ting mai me hai Bible ni ho anei hi to chu na hi cha pa jong he
John 3:16 ro ken akile da dong epitiam chu ka hepul ki chun tu ni hin so pite ho nang lekin igel kho ding pa hi hin pe na hi su chik ngai chu tunia Singapore na chi mai thi America na chi mai thi na chi ma sanga chu na visa ki chi nam na len na ki chi nam len na chu tu nei za nam ta hun pha la kholanga hotel ni za nom ding ham na passport bon a ki chi ala na chi la poi lo chu ima chai ham lelin sa khawa sum dim set ke pon lang airport ga che sun min nan lu dal di chu yo ai wan ga mong su di la ko ma pa ka Yesu ko ma ipi be bola aning ami hal wa luting goloi ta ikke ba witin hello hele he Bible abu hi kiche chama tun so den kim lu pai kiche ngai ti yo he turin ke se no men China thu sim choi le sapte gama hin chi thu sim ke no ka se la ka hat na satan ka kitil khowin kitil kho na di wa ka se nom chung sapte gama hin pastor khanaw men pastor pa hin ji kal hen ma service pathin thu sejin nila alang tu pha de ka phat ta war chapa kum som la khatahin pamphlet ho pathin thu ai town sung city so hob le le jio na hin the last pamphlet in ajo le vele he jing di hi hi chewa chun sunday khane go jun dai kai ta ne la acha pa ne pa tu ni track ho pathin thu hob lo dham te la boy tu ni the best and go jun ye chun che da ta te la cha pa chun e pa ai le me di langa chi ho hi tu ne go ju je che lo di ham ma chi tho tho de ye chun ke wang ka chi ding he the track cho lai na the pathin thu neu cha cha ho cho la in ti chun a cho in a go homin mi zalam khat cho a go jo hin ong ke le ding phan ja last pamphlet chai na pa omen chi ka hop chai ya ka hong lo la tin in khat a ga chi in fa da su le a ke hong ta poin som khat om ke den no ma sa puni chi adang yo si kyaw ma chi be ka hop chai lo tin a chi ke den ko cha su ke den ala ke hong pun alung thim chui pe ha po na na pardon len ta ha cha ne hi ding ai ye a chai na thum na chun na chin ko thwa cha ko cha tu ti lon tong ta lo jeng le hi chawa chun ko di neu cha di tin hong kyong in me thai te se pi khadin ta an all cha an bul la cha pang kum som la chi he cha na meng that na lai de hi cha choi cha pamphlet cha pe ma'am Jesus loves you na che simin ta cha pamphlet cha pi chu ai le hi che no pi no chu me thai hin a ve na la pathin mi ngai lun na Jesus Christa in chon sina ko nai sa wa Jesus Christa ta san yo sin tun so rin kim lo nei ding pa chu a sim do ta ne la pathin na pet penin pin tha na cho pitan na ping tha tan pathin cha hi tan ye chun anu la pamphlet cho le enquiry ai lo le do onum le chun which church which address number cho pi aji akit sunday na ma he chin tesipi chu anu la aumin chi ben to win lan pastor pa chawin pastor pan koi tabang hapta sung kya pathin ho pina testimony ne nam wa le langa share dong bol thei diu ham atila nung la pa chun tesipi chu ba pi ha sang khol si de du pum chu hongin pulpit hong dingen I was not a Christian last Sunday pathin ni ma sa Christian kai pon tu ni no Christian kai tai aji chu kaji pa thin mei thai ka hi en koi man lei don tapon khosung veng sungin ye chun last a ka ki gel ha na chung ke jong ke khai li tang ka hing rum tapoi na a ye chu depression nei ta anxiety nei ta hing rum talo ye chun ke jong ke khai li tang ka ti en ka siling a chun how chu ka ko yen stool ka ke do in ka akal do in how chu ka lain ka o ki wo le ko da ki su in chi do ta ka ti in kaum ki den ka kal ki the second time ka apol ka ngonga ka ole aki su ki den phata ta ka tin ka kum ki den athum me na ta wan ka bol mo mo da tai tin ka din do le ka pa ya chop dik ka ki sa ten kot su dan pa chu na na sa be sen kot ki chi ho akil oi tapon pia by force a su hong te te ding tam khan am phat chun ke yong ka kumin kot ka hon la chapang ne khodin jesu nang ai lu te jesu ko hi ka pon pamphlet ha pen last pamphlet ti chu ka simai la tu ne ka peng thai pathin cha ka hi in ye chun ka lunggim na ka mei tha hi na mi nei mu set no ka chengai set ne u se abeitan tu ne ke pathin cha ka he ta testimony a share chu tu ne jong ise no bible ti pa hi thil bol the
จุบันและทหารจึงหิมตัวจำจำสังอาหิมเหตุตัวนี้บอนินเฮวิตินตัวนี้สูปิเตหออลินเป็นอาปัตเลวเป็นนินไบเบิลสิมนาลายหุยตินเกณฑ์ปฏิลุงเสียนินเวียงอากาศิมใจอินตัวกุมขัตาร์กันสมดิ่งหินตัวนักบุบนาออลอลินกัสเวินจนเลย December 11เลยหินไวมเบอร์ตัวคุกิวอร์ชิปเซอร์วิสินกุมสมดิ่งนะดิเกตเซเลบเรชันนั่นทุกสิ่งดิ่งเอง7 tahunหินเกลโดเวลลังอิจมาสังอาคุวิสอมสิมใจเดวิสอมมองว่าจะวิสอมเบสิมใจจีจูงเกลอมลูกหำนะนี่กุม December จนกุมสอมมาวิสอมเดินนะอากาศตาลามองกระจีอิทินปะเทนนู้สินเป็นส่วนหนึ่งจงเทมินก็จะมองใจดอตาวนะจีอาปะเทนทุดอลากัลซุงเทกายยินนะจงเจียวเก็บปาทุกเสียนนินตาวกบจิงวิลลังตัวนับปะเทนทุเสียนหัวว่ามีจะเสียหิลอมนับปะเทนเองไงดงตินเสียข้าหัวปะเทนอีบอนว่าดินปะเทนอีบุปิตาวเห็นก็จะไป